Kipulit ke nong ba deli ke lekem no ya ke wei ke briu ya ubai jongka bat ya san ngut ki wei pat halor ke jingsha penyap ulok jongka ubadang lab san snem karta. Kine ki briu ke liyo saulak tingka na ke benta ke ne ke kam penyap briu. Ha ke step sngi ningkong kipulit ki lelap ya ke met yap jong une ulanot. Ubadei unong aidut hasurok heliport ha ke tain rohini. Ya une ulanot la ituru kum upradip ubasyong basa harithala harohini. Kipulit begampur kila yopon hapo ke PCR ha kepor kumbasan san pulai men step bakaway ke medyap kalathia lengktar hasurok heliport. Haba kipulit kila lej bak baksha kete ke jaka kila lap ya upradip ubatrei kum unong aidut ubalathia lengktar hasurok ringkat bat ketuk-tuk jong u. Na ki jing toket la shem ba one ulanot ula syak siat. Ha kepor jong ke jing toket la shem ba kalok jong une ulanot kasima kaladon jing yadei samla bu're bat ugorov tiotia. Ubri ubasyong wai hapo yeng jongki. Kipulit kila boden ya ke jing kren pon jongki lane ki call record detail bat kila keli jing keliru ya ki paralok parajor bat ki bahayeng bahasem jong ugorov bat kasima ban lap ya ki jing shisha baro. Haba ki pulit kila keli jing keli bahaya kasima bat ugorov kila pla ba kila penyap ya upradip. Ki pulit kila kmi bnia baharu ya ki jing ring dur na ki kamera CCTV ha kane ke jaka ban itu ya ke jingjia baro bat kumjuru ya ki riunar. Kat kum ke jing itu ki pulit ugorov bat kasima kila don jingnya day samla lapalat pras nem menta bat kila ya thau boit ru ban penyap no ya ulok jongka. Upradip ula persya jor ya ke jingnya day jongki kabadai kadau bakine ki arngot kila rai ban penyap no ya upradip. Ugorov ki parlok jong ubat kasima kila penkre ban penyap no ya upradip bat la airu mar saulak tingka ya ki parlok ban penyap no ya upradip. Ki weipat ki riu runar ki day urinku Gorov Prashant Pravindar bat uvinesh. Ulanot ula syaksiat ha kepor ba udangnya ya ketuk-tuk jong u bat hadin pat ula klat no na kedau ba ula mensau jor palat.